ji bernama bi nefştem baş temaşevanên hêja em bi bernama din bi mêvan din dîsa pêşberî wene. Êrişên dewleta Tirkiyê li ser Başûrê Kurdistan herûha li ser Şengalê hem wext êrişên li ser heremên parastinên medyayê vana hemû çiqasî girêdayî hevin armancên van hêzan çi ne ku êrişên heremên parastinên medyayê dikin êrişên Şengal dikin û herûha jî aynî wext jî êrişî Rojava jî dikin yanî di demekê de ku hemû hêza xwekirinê ku gelên êrişên gelê Kurd dikin em dixwazin bi mijarên ku bi van mijara bi mêvanê xwe re nîqaş bikin bi di mijara em îro tên pêşberî we êrişên li ser Şengal û Başûrê Kurdistan û herûha jî xelkê Şengalê bi pêşengiya dayîka li dora hêzên xwe biye xelek em ê bi van mijara bi mêvanê xwe re nîqaş bikin em ê hewl bidin ji Şengalê jî telefona bigirin ta ku em nerînê wan bigirin û herûha dayîkên Şengalê û tajê serlêdana asayişa êzdîxanê kirbûn em dixwazin ji wê derê jî nerînê wan bigirin em ê niha mêvanê xwe bibidin naskirin herûha jî bi mêvanê xwe re nîqaşê xwe bikin hevala me fenya rojnamevan ku îro mêvana me em kêf xweş in ku îro bûn mêvanê bernama binifşin. Spas dikim jî kêf xweş bim. Belê fenya wekemanî ziman dema ku êrîş li ser heremên parastinên medya pêk hatin aynî wext ev êrîş li ser Şengalê jî pêk hat ev heftîne ku çend heftî derbas bûn ku ev di Rojava gelê Kurd de di Rojava civaka Êzidî de ev êrîşên taybet ku li ser Şengalê dîsa pêk tên hêlekê ve êrîş kirin û piştî demekê jî 25 Nîsanê jî aynî wext hêzên Iraqê derbasî nav Şengalê bûn yani piştî ku gelên Êzidî divê fermanê re derbas bûn 2014 û niha jî bi avakirina Şengalê hêzên ku li Şengalê hene ewlehiya Şengalê dikin weke Yebeşê, Yejeşê û asayişa êzdîxanê vana hemû îdî hedefa van êrîşan e yani hûn dibên dewleta Tirk herûha pedekê Iraqê vana hemû di nav de bi hev re di têkiliya de ne ku van êrîşan dikin armancê wan çi ne ku divê demê de dîsa Şengal dikin hedef Yani li vê derê em ne tenê mihanîsanê dest pê bikin ji xwe ji em bêjin ji fermana 2014 hedefa wan armanca wan tînekirina civaka Êzidî bû ew jî bi belge Emedî çeteyên Dehşê li ku derê derbas bûn li ku derê hatin perwerdekirin alîkarî ji ku derê girtin dîsî ji destê dewleta Tirk adagir kir ev çete hatin perwerdekirin û derbasî Şingalê bûn li wê derê ez bawerim her kesî ji bîr nekiriya bi dehezaran hêzên pêşmerge li wê de hebûn artêşa Iraqê li wê de hebû Şingal radestî çeteyên Dehşê kirin civaka Êzidî bi fermanê re rûbirû hiştin wek ferman jî heya roja me îro dewam dike yanî piştî wê bi gelek hewdanan xwestin dîsa îrada civakê bişkînin fermana ku dest pê kirine wê fermanê dewam bikin û biqedînin civaka Êzidî tune bikin civaka Êzidî ji Şingalê dûr bixin yanî çiqasî xwazib bin civakê tune jî bikin ya herî em karin bêjin ya mija armanca wanî sereke dûrxistina civaka Êzidî ji Şingalê ya çima ji bo Şingal ji aliyê rêyek stratejiya tim her tim Şingal dibe hedefa êrîşên dewleta Tirk adagir kir li vê derê jî niha piştî 2017 êrîşa li ser Xana Sûrê dîsî bi pêşmergeyên roj bi çeteyên pêşmergeyên roj hata kirin dûvra jî peymana nehêcotmeyê ew jî bi serkêşiya dewleta Tirk hat kirin lê bi we jî anî bi berxwedaniya civaka Êzidî bi pêşengiya dayîkên Êzidî heya niha nikarin vê peymanê bixin miryetê wê çira we bikin niha êrişî hêzên parastinê yên êzdîxanê dikin ew zarokên êzdîxanê ku ev civak ji fermanê xelas kirin yani ne pêşmergê pedekê li Şingalê me ne artêşa Iraqê jî li Şingalê me heger ev hêzên êzdîxanê nebûne ev zarokên êzdîxanê nebûne ev civak wê bi fermanê re wê tune bibûa îro êrîşî destkeftiyên civakê kin ji bo ne ku bi van destkeftiyên wextê ku êrîş kirin xwazin îrada civakê bişkênin em bêjin van peymanên ku dixwazin têxin yani pêk bînin
يعني دهن جارا خسرية ديمقراطية كروجها تفجر زادية جنين إزدي حمو سازي ورخصتن كونها دشان قال ده دمينن ودوي دره ده إرادة قال إزدي دكن نريني وان نات نقرتن دا خوازن وان شنه چما خسرية شان قال نادن قبول كرن يعني اف بيمان چما جدر وي دا خوازن قال شان قال في بيمان بيكتينه ام كان بيجن الفيدري يعني هر تم جواكا ازدي لشن على بيجي بام بشك عراقنا ام خدوري عراقي نابينن ام بشك لام بخبخه بشتي فرمانه ادي باوريا ما بهيزكا دناي ام بخبخه لغوري قانون انوان ام خوازن خبريفه ببن يعني جواكا نغوتيا ام هدي خوج دولة العراق ام خدور دخن ام هدي بسر بخونه قد جارك ارنات يغوتن هر تمجي بيجن به ام بشکش خاک عراقنا ام جی خاک عراق د پاریزن لی ام بهیز خوام خوب پاریزن پیمان جی دیسا ام کارن بیشن به سرکشی دولت ترک دیکرن نه تنه لشنگالی وقت دما ام بیشن شنگال روجاوا باشور کردستان باکور کردستان هر چرپاچه جی بهف گریداینا یعنی جبک دولت ترک دورا کودی ایرادا گل هیا به خواخور گل خواد خوازی بریوا به تایبتی جی سریدا گلی کرد خبری ود به الفدر جی جواکا از دی هر تم ایریش دکی یعنی روجاوای کردستان جی حینی وسا که شنگال جی حینی وسا که جبر کودزانی دما کوهدی اف سیستم بسرکت جواکا رب خوب خوری و به ادی داوی لدسلاداری آکاپی ما پیجیته تنه بویا که را بوان ایریشان را حیان ها قریب خسر پیان بهیله جویا که جی یعنی تعلیمات نها نج ریوبریا عراقی نجیج پدکیتین هر دو جی نب دست خوا و پیمان پیکتینن و نب دست خوا جی پیمان مذکرنا هر دو جی بدست دولت ترک دیکرن یعنی ام بین عراق بخواجی حیانها جوتمها سالا در باسبوی بین نکاری و پارلمان تو خوا اواب کی یعنی بخواجی پرسکری که وی مازنهانا لباشور کردستان جی لهمبری دسلاداری يعني حتى فان بسكريكي خو شهر سر بك جدر في بسكريكي خو شنقال شخرد وكا هدف تقرا يعني كان بين جبيجن يعني جبنا كويدي لسر فان بسكريكي خو بقدي خو فان بسكريكي خو مجونا كي امي بري خو بنشنقالي ام دسبك جواكا از دي اراده و جواكي بشكينن جبنا كو افكري كوهدي لنافغالي جواكا از دي لشنغالي بلاف بويا حيا هيا بيكاتين حرب لشنغالي يعني بيكاتين حرب لشنغالي جي بيجن بي ام قبوناكن ام بخوب خوفيدي تفلي جواكا از دي ام خبري و ببن هيزك ده جبلي يبشي يجشي جبلي زاروك ما شنغالي نحو جاب بباريزي يعني فكرة جواكا دي هدي درباسي بيكاتين حرب إن شنغالي جيبويا دمكو أفكر هدي درباسي بشين دنيا جواكا جيبوبي داوي لدس الأداريتي يعني شخوجي نها برسكريك نهاري مازن العراقي هنا باشور كردستان جي هر روز ام دبینن لهمبری دسلاتا پده که هر روز جالاکی هنا خو پیشاندان هنا ناراضی بون اگر نتنی جای سیاسی و آبوریجی و چقا باشور کردستان دولمند جیبه یعنی پترول باشور کردستان همه به دست پده که هم جبو مالبات برزانی تی خرج کرن هم جی پیشکش دولت ترک تی کرن ایدی گل وی یکی هاو تحمل دکی جبونا کو ایدی بس ام لسر بگرن ام هفکاری خو دولت ترک دوام بکن وی یکی را ام سروا پرسکریکا بتبسینن یعنی جوه که جی تشتی گوهری جبونا کو ایدی و هفکاری بدومینن هرتم جواکا ازدی به هدف ایدیشن پده که نهام بیجن ارتش عراق جی دخوازه ایرادا و جواکا بتبسینه لی بس بریاوی جی لیکرنا دیواره نابرا روجاوای کردستانه و شنگالی جی اف هدس بکرن بتیل کرنا نابرا پیکاتین حرب و جواکا ازدی بریا فرمانه ام كان بيجن فرماني را ببهورية تشيبو نابرا جواك ازدي جواك كوب بيجي يعني جيراني ما بون ام فرماني را روبرو هشتن نهاجي بهفرا ابي امي بهفرا جيانا خو فيدي اوابكن بهفرا بمشيرن نابرا هردو جواك تيل تيندينان جبوتش جبوناكو ام جواك ازدي بتاني بهيلن بلا نيرين وفكري وان وبيكاتين حرب نيك بن ببهوريك نو نابرا هردو بيكاتين ويدت شي ببي افجي
تاني ام كان بيجن ارتش عراقي وقتی که درباسی شنگاله بو ریفبری عراقی انها دخوازه ویا کرا یعنی همش روجاوای کردستان دور بخی همش بیکاتین حرب دور بخی همجی ام دبینن دماکو بانگوازی تنجبو وگرا لشنگالیج علی ریفبری خسر و هرتم وگر هیاجی یعنی چقاسی اج کامپین باشور کردستان جواکا ما از دی هدی به مالبات خو وگری دوورا ایریش شنگالی تکرن هم ل فنيا امنها جبو فقرا قال شنغالي جيبورا بردوام بكن هروها اف سينوري كود خوازن دس بيكرنجي ام ارمان جوان تايبت جبو شنغالي روجافات شي امنها بري خبدن شنغالي وبشرا ديسا بورا بردوام بكن لسر خطا تلفوني نعم بدل انداما تاجي دم باش بوه بله برز بدل وكا ام حمود شوبينن دبينن اف هيزن كو درباسي شنغالي بونا اف هيزانا انها انا وكا بيجم هم اندام انتاجي هم دايكن شنغالي ان دخوازن چه بيجن اف هيزانا دخوازن وان چنا كو ديسا شنغال دخوازن داگر بكن و هرو هاجي ام دبينن دايكن شنغالي اف چند روجن لدورا هيزن خي اولهيه بونا خلك ان وكا اندامات هاجي هروها دايكن كل شنغالي ان دخوازن چه بيجن چما اف هيزانا درباس بونا و هرو هاجي جبو پیش روجي اگر ايريشن ديسا كو لسر هيزن اولهيه اي شنغالي بيكورن ان دبي شنغال برسيفك چوا اي بدوان سپاسش بابا برنامه وا سلاب ریزه مشوا و تماشاوانه ورا و کادرو کرمنده چداتی به همش کارانا خود ابهز العراق هاتينا بدله وهذا تركيا چنا چای قندیل مسینا آواشی ذاتی جگنا قطع روشاوای کردستان الهرجي ایشابه کلین هم جگنا قطع وام شنغالي حتى الجاهد آزاد قادة قريلا عم برخضانيا قريلا سلاح الكيل وام سرقتني جيرة فاضل وام سرقتناوان تيروزي بهنن وابملتي زدي امجي نانا كهيزي تا هاتينا شنغالي او جي دستك داينا تركا وب اريكنا مالا برزاني وحكومة اكاديمي अब हे सातना दर्दोरे शिंगाले फिर 2014 अब हे समत शिंगाले رابون سينورة عراقي هم بردار محافظة عراقي في محافظة شهر محافظة عراقي تسليمي داعش كلن بس وقت ملتي زدي ما نهلا برفضانيا شربانة ديا باكي وبرفضانيا قريلا آزادية كردستانية جستاري وخورت رجال الان شابكه في داعش ده محافظين موصل محافظين العراقي قال البيت تمامي كانت دست داعش بس ما شنقال تمامي كان راسته باجاري شنقال بندواري كان دست داعش ده جاء شنقالي تسليم نبو ونكت دست داعش ده والهر قاضي ملتي زدي تبقى جزيرة البرفدان وجاي خو آزاد كنو وشغال آزاد كنو جبتها تانا قد حدود السوري دانا برخو 11 باقش ديبا حكومة العراق اسباسيا هزي دي بشرية جشي اسايشة يزيد خاني كرب اسباسيا وان قريلاي هاتين اشتاير آزاد قبردين واخا عراقي تارافتين واخا عراقي 11 باقش كن اسباسيا وان كربانا نكاربون كانك أنا قنجك بكنت خرابيك الدوشة حكومة العراق النكاري مش بديلا اللي بوينا خش إمرتي زدي بقاعدة مش بديلا إبادة وان عبدالله سايد بتقبل كن مش بديلا تشتكي جو أنا بكا مش بديلا غورب قومي بكا إيريشة الجرار تينه سر ملتي زي سر شنغالي أم وقت هاي كده زدي حتى نكيا كشما هاي عمل دورة زارو के फलदोरा शरबाने को बना खलक उमलते दी वे एक बार राबे उजारा का हम शिंगाले तस्लीमी है जे जागिर करना कर शिंगाल न शिंगाल बने शिंगाल हाथिया आबा करें शिंगाल तक शिंगाले हाथिया भला करें गरिला आजादिया कुर्दिस्तान दमा 2004 के हाथी न शिंगाले तक शिंगाले का
او فقر الشنغالي دا شينبو وتجاري هشكنبو وتجاري نبيتنا وبيتري وفلسفة سروكاتي قيتو كرر إزجاء الشنغالي دا ملتي إزجاء الشنغالي دا قطع سازي دا دفاع كريا قواتي عسكرية بشيء جشيا سايسة دخلاتي عبا كده وتجاري دستش بشمرة دا لين هر بوشتك وهر كولانا كيجي شنغالي هاكر رزقار كرن بخويا قهرمانة تقيتو خورتك إزجاء كردستاني هاتي عبا كده أما خوينا وان شهيدا وان هجايا وان قهرمانا وان كشنغا علينا هي الغنجاركات بدستيك دمارا بدمينين وخاين وخفروش ديوان بردمينة هو من هي اللي جو كمالا برزاني خفروش الدولة تركانا عمينا هي اللي بالشنغالي دا راحت شنوبين وملت إزديو تجاري ومقبول لك الصراحة الشنغالي مالا برزاني دولة آخا كردستاني باشوري كردستاني هم الثروتا تركا بينجي شيز بارا تركا الإشكالية عسكري الهرماء كردستاننا وبهذا شرعي شنغالي هذا شرعي الباشوري كردستاننا تركمان الباشوري كردستاننا هذا شنغالي قيتو خورتي ديانا قيتو خورتي ديالينا خلقي الشنغالي كما مثلا هم ديجي بد اب عربي شنغالي كاش بردا 10 ربيل وانزي تعبدي وانزي كذا وانزي زعمدي ونها وانزي خبري خستن كرا البنت فكري سروكاتي دا مساجد دا دي خوانجي آبا کرنا یا بشي جشا خوانجي آبا کریا امو او بيت كارو خباتا کی در مشان نمسر فكرتي تجاري يبني كار دسته ماجي كنت خطبك وما شيء يقول دور بيخي نها اللي برا مورو شابات في نور دانينا اللي برا مو قندر عربات تيل کرنا بس هذا كارنا جي قد بقى الإجبار فكرة ما يكا من سر فكرة كناشن أمل سرية كنا هدف وأرمان جما يكا آبا كنا شنغالي رزقار كنا شنغالي آبا كنو ودستك ملتي دي خلق شنغالي وآبا كنا نجيب ساقو سرية شنغالي أمي تجاري دز دانين وأميش دش منارا وشقاين وخفرو شار النهيلن أكثر روجات أمثل دانا نقطة عسكري كان يابشي جيشي أساعي شاهد بالخار وملتي إزدي وقت هو كفدراج نيري إزدي تاجي أم سردانا سردي خطكن زعبوكي خطكن يابشي جيشي أساعي شاهد تجاري بهوريا ما زيدا كناي ما بفارجي فارستنا ما بكا زاروكي ما فارستنا ما يعني بهوريا ما زاروكي ما بتاغي زاروكي من البردير حرز بل أزي رحب بالنفم ولكن يكيد حرزي دريبي أزي نرحب بالنفم قلت عجبي باز من نغلاقيتش من دبيلي ويتشبكا تاغي زاروكي ما البردير ما حرزي ما بكان أمي رحب بل وأنجيل كي لك زاروكي تخبن وأمي تجاري دسكش دش مرة دانين وأمي تشتباني زاروكي تخبن حتى يك دايك هيا دايك شربانانا هر يكي دوس في جاني وي وزاروكي ونب شربانا دانا أما دايك شربانا نم دايك غريلانا تطاقو جدايا هي بشي وغريلا دامانينا وأم هكا جاد قنديل إيريشتي لسر دانا من دو درجة كيتيشن وأم وان إيريشا شرمزاد كن وأم خيانتا مالا برداني شرمزاد كن شاغي إشمرقا بابا دردور بريلا ودستي تكاكا وشري قيتو خورتي خردابكا عيبكا مازنة جيرا وشرمكا مازنة هكا زماني كرمان دي دبي بيبا وأبناء كردينية بانتكا والله حيب شرما أبناء كردينية وي إنسانة تنبرا هكا بيعي كردن وبشتغانية الكتابكا وشري خردابكا ولا لا كردن بله برز بدل واجی آنی زمان و سرلیدانا هزن خواهی پاراستنه کربو اندخوازن دوی اساسی ده بگوتنه وی داوی اندخوازن چه بیجن تایبت جبو جواکا ایزدی و گله کرد حمیا خده جواکا ایزدی و گله کرد چی جوی داخوازه ماش کرده باشوری کردستان رانا رابا نصر بیا و رابا نصر خو هفسالی حتا فکسالی الهمدري خيانة مالا برزاني در كذنا كولانا وراب نصر فوق اشتباني الجريلا فقط حقا الجريلا جماش قبر كردينينا ميني وأمش قدير ورب العالمين تخازن الجريلا وهاتي إنساني خاين دي زي خدا هيزد ما
وكدليل وكهيدا يزيد خان أو بن بكبة وتجاري سركتني نيلن تجاري خاين وخفروش وبيبخ الدرجة سركتني نايل إنسان بختي ونبي وجداني ونبي دميري ونبي سركتنا وش خبرنينا وبعد هذه مسألة دي ما يزدي رجي هذا تشا بيتو خورتي خناقرن تشا زاروكي خناقرن تبلي هيزد أسايسي يا بشي يا جشي ببن وبربانيش آخا خبكن وش أولا يدتاي بكن وتجاري زي أمي دست زاروكي خبرنا وأمي بر آخا خدا حتى يكش مهايا أمي پشتوانی زاروكي خبكن وأمي دورا زاروكي خببنا خلق وأمي برا مرتالي زمين ديغا زاروكي هيزد عسكري ده أمي تجاري نهي لبنجاركا دخونا زاروكي ما برجي ولا كدولة عراق شر بخوازي أمنا خوازي شر دولة بكن وأمنا شر دولة عراق كن شر حكومة عراق كن أم شر سياسة وانا شاشد كن وأمنا تجي دولة عراقنا من تجي علامة عراقنا أم تجي سياسة وانا غلط سياسة وانا خاينة خفروش هكا وكا جيش عراقي وك شعبي عراقي بين بعمر ونوجن هونجي بشكل عراقينا هونجي شعبي عراقينا ونيدي عراقي فارستا وفارستنا نيدي عراقي كرا بسايا خدو شربانه وشهيده علامة عراقي ديسا الحدود هاتي راكرين أم برايدي كانوا أهلا وسهلا سرجابة ولا هكا أوجي دستي قل دستي هنا خاينو وببختو خفرو شبكة وإيريشي بيني سرما ولا أمي برخو بدن هتايك إنسانش مهايا أمي تجاري آخا خب دستي وانجبر دانتن أمي نهي لبن أو الآخا ماذا بمينين أو إيريشا بيني سرما ورحت الجي خدار منها بله نعم بدل اندام تاج سپاس کنجبو بشتر بونا و گلک سپاس صاحبي سر سپاس بوجي بله فنیا نعم بدل جیانی زمان ام بشا لیکرنا دیوار نافبرا شنگال و روجاوا مابون او دیوار تایبت جی دنافبرا روجاوا و شنگال دتیا وکرن روجاوا کو دما کو فرمان خوگهان د شنگاله نه دخوازن جهف قط بکن گلجر گلن شنگاله جواکا ازدی کوچی گو ایکو خوگهان دن ما یعنی هیزک جوان یپگیبو چما نه اف دیوار تایبت دوی سینوری دتیا آواکرن لفيدرت كان بيجن ليكرنا ديوارنا برا روجاواي كردستاني وشنغالي وقت جديد تاغو دما فرمان دا جواكا ازدي كاريبو بسايا في سينوري دا خوش فرمان خلاص بكي سيرفيس سينوري دا يبهجي درباسي شنغالي بون و لدجي چتاين داش شركرن كاريبون بشنغالي چتاين داش رزگار بكن ليكرنا ديوارنا برا روجاواي كردستاني وشنغالي دا امكارن وكا پیلانا جبو فرمانه کن نو لسر جواکی یعنی ام دبیجن بردوام فرمانه هر تم فرمانه 2014 هن به ایریشن لسر شنگالی دی بردوام کردن دخوازن به هر جور ایریشن و فرمانه پیک بینن سری جواکا ازدی تنبکن یعنی دما کو از وی سینوری بگرم شخو جواکا میشنگالی نکاری خوب کنی باشور کردستان دما کو بری خوب باشور کردستان یعنی سیاست ال باشور کردستان یا دولت ترک ادا کرد جیا رژیم آکاپی ما پی نجوده لوده جی همان زختین کرن تیم بنجاف کرن زخت سر جواکی هنا به تایبتی جی دما کوت رخنه کر بیتا پدا کی رخنه کر بی یعنی نه دکارن بچن بری خوب باشور کردستانه و دما کو دیوار لکرن نکارن خوب کین روجاوای کردستانه جی یعنی دخوازن روجاوای کردستان شنگالی شفد قط بکن هم جبو ایریشن لسر شنگاله جبوان هی سانتر کاربن ایریشی شنگاله بکن جبگو هدی اف جواک نکاری خو بدور که و بچه نکاری خو بپارێزێ دور پیچ بکن و روجاوای کردستان جی یعنی همان فکر روجاوای کردستان جی یعنی گل روجاوای کردستان جی بسالانه لهمبری رژیم شامی لهمبری ایریشن دولتا ترک لسر پیانا خو ترتم بفکر خو دفش فکر خوی آزاد برندایا به ام خوب خود دکارن خبری و ببن امی هم روجاوای کردستان دور پیچ کن هم جی شنگال دور پیچ کن امی و هر دو جواکا شفد قط بکن آنج غبه ام دکارن ایرادا هم جواکا از دی هم جی گل روجاوای کردستان بشکنن لأف یکشی یعنی ام دبینن نروجاوای کردستانی نجی شنگال ابی چقا دیوار جینا برا مده هبن فکر ما یکا اون نکارن
فکر ما اراده ما بشکنن ام جوی فکری هدی قد امش باشو نوگرن ام فکر خواب ریبا ببین چه قاسی ما برچیجی بهرن چه قاسی و ما دور پیش بکن یعنی ام بینن داینام یعنی زمان اقول شونا لیبورینه بخوازن ایریشن خود دوام دکن افجی ایریش بدیسم کارن بیشن به تعلیمات دولت ترک داغ کرا بدست هرم ریوبری عراق تکرن لنب بدیار آن تکرن جبونا چیا جبونا کو باکو مگو ام و جواکش هر دری قط بکن دور پیچ بکن آنجا وی که ام کار اراده بشکنن هم جوی فکری نهیلن بلاف ببی جو هر چقاس فکر برا بلاف دبی جبو دستلات دارن به خطریه کمازن یعنی هم باشور کردستانی هم روجاوای کردستانی ام قربن به دیوارا به تکرنا به ایریشان به هر جوری زختن به هر ایریشان قربن وی فکری نهیلن کو بلاف ببی یعنی هدف ورمان جوان یا ای سرکم کارن بیشن اون د لیکرنا دیوار نابرا روجاوا و شنگالی دا هم دبینن چقا بلیکرنا دیوارا ایریشن لسر شنگالی دست بکرن بلیکرنا دیوارا ام کارن بیشن دور پیچ کرنا اجالی رژیم جی لحلبه هاد دست بکرن یعنی ویده جی جبو شکیناندن دا ایرادا گلتی برچی هشتن نانو آبل سروان خود کرنه بله نانواف تين قد كرن بفيك ام وان برشي بهلن هاي وتسليم بن لي قال روجافاج دي بيجي ابي تشقاسي ام برشي بن ام هدي قاف باش وانا بيجن يعني تشتهري بالكيشي او حمو هرمن كو داعش تيك برنا تينا هدف كرتن دماكو مش حلا بيجي داخفن الشيخ مقصود واشرفيه هروها مش شنقالي داخفن هروها مش روجافا داخفن اوانا حمو دما ايريشن داعش تجي يعني دتك برنا داعش تجي رولا كما زنديستنا د شر داعش يعني اوانا اندبنا تصادفك وهو قاسيتنا هدف كرتن يعني اف تاني جبو رژیم AKP ما پیش بو دولت ترک طولا داش لینن يعني تاني بسايا شروانين يپجي شروانين هپجي گریلن آزادین کردستان و فرمان راجی هدی هزن یبشه و یجشه هاتن آواکرن بسايا وان شروانين آزادی دکاری بون چتاین دولت ترک تیک ببن يعني نبش لشنگالی بسرکتن نجی لروجاوای کردستانی اما چه بکن جبونا کوم طولا چتاین خوالینن هر تم ایریشن لسر روجاوای کردستانی دوام کردن هر تم ایریشن دولت ترک لسر شنگالی دوام کردن یعنی افهموجی بهوا گریدایا و دمکو ام نهاجی دویده میده مهانیسانی بتایبتی ام بنیرن یعنی ایریشن لسر هریم پاراستنی مدیای ایریشن لسر روجاوای کردستانی دور پیچ کردن روجاوای کردستانی لیکرنا دیوار شنگ نبرا شنگالی و روجاوای کردستانی دا ایریشن لسر شنگالی دا هموجی بهوا گریدایا شبکو اف هدی ام کارن بیشنی گاوا داویا دولت ترکا گاوا داویا رژیم AKP ما پیاش بگو پیامن هری خورد ج 15 صبات حیا ام بیشن پشتی نوروز حیا 4 نیسان جی هاتن داین ج گلی باکور کردستان جی هدی اف دسلات AKP ما پی باکور کردستان جی تبی حموز زخت و ایریشن لسر گل جی نکاری خول لسر پیام بهلی هر تم دما کوتان گاب بویا ایریشی هریم پاراستنی مدیا کریه ایریشی گلی کرد کریه ایریشی جواکا ازدی کریه جبونا کو هدی السروال برسكريكن كو هنا لباكوري كردستان بگري غرب خوستار بيا بهلي لهدي اف غاوا داويا كو غرب باوجي چقاسي بهفكاريا پدكيجي ايريشي هري من باراسنين مديا چقاسي يعني روجاوای كردستان جي دستي پدكي تي ده كو دولتك ترك غرب ايريش بكي ام جبير نكن مها مالباطن شهيدا لبردريه سينور داخوازا جنازين شهيدين خوكرن داخوازا جنازين زاروكن خوكرن پدكي چكر دسلاتا پدكي چكر لشونا كو لبورين بخواز لشونا كو جنازين شهيدان رادسكي مالباطن نوم كي دريه سينور لسر روجاوای كردستان اگرد يعني هم دبينن اف هفکاریا پیدا که و دولت ترک نتنه هریم پاراستنی مدیای کونها ویریشات ندست بکرن سالا بهردی جی همان دمی به دیسی به هفکاریا پیدا که ذاتن دماکو مروف بان ایریشتن سر هریم پاراستنی مدیای میزده که روزانه لشکرین وان دربین گرانج گریلا دخون یعنی لگارتک چون لمتیناتک چون اونها جی آنا
دوی شر زاپی و آواشین دجی روزانه اف در بین گراند خو یعنی دماکو شر لهمبری گریلا د تک دچه بری خود د گلی کرتن دبیجن و چما اوقاسی ایریشن عینی هم وقت لسر گل چه دبه اوی اجی دکارن بیشن یعنی جبونا کو هیزا گلی کرد هم گریلن آزادی این کردستانی هم جی هیزا شروان ازدیخانی شروان یپگی دخوازه دی هیزا گلی کرد بلاف بکی جویا که جی ایریشی هر قادا کو اف ایرادا اف فکر آزاد هیا ایریشی قاده که هریم پاراستنی مدیای زید ام وقتش یعنی زمان حروش در بین گرانج آگی گریلن آزادی کردستان که چقاسی پدا که هفکاری وی به چقاسی جی پدا که ریلی وکی کوکار به ایریش بکی جی نکاره به وی فکر کو هاتیا افراندن نکاره ارمانج خوابین سری یعنی گریلن آزادی کردستان هریم پاراستنی مدیای دما دست که وی ایریش داویدا برخوردن که به هم پادکن یعنی جویا که جیجبونا کول سر و بگری هم جایی راگ هند نخوا در خینه هم جی ایریشی بشندن این کردستان دیگه جبونا که هدی لسرویه که بگری یعنی از الویدری از بینم از نکام بسر بکویم از باله بکشیم سر روجاوای کردستانی بلکه از کارم ویدری از وید ایریش بکم شهید هبن از کارم ویدری وی که را بن پیکرنا خو لهریم پاراستنی مدیای بشیرم یعنی هدف ورمانج دولت ترک هرتم اون از چاوا کارم دسلاداری خو دریج بکم جویا که جی تم وقت تنگاو دبی ام دبیجن ایریشی گله کرد ایریشی ایرادا گله کرد که ایریشی دست کفتین گله کرد که او جی به دست خیانت پدکی به دست مالباتا برزانی یعنی مالباتا برزانی جی هم دبینن باشور کردستان هدی ام کارن بیشن دستلاداری مالباتا برزانی جوه کو هدی گله کرد لباشور کردستان جی دقت نرازی بونه خو هر روز لهمبری به دستلاداری نشان داده یعنی یا دجیم از خوازم ببینم یعنی نتنی ایریشن لسر پککینا لویدری دمکوام برای قوم باشور کردستان مالباتا برزانی ند خب وی کی خلاص که اب ام دخوازن خو بپاریزن دولت ترک ایریشی پککی دکی ام دست ددن اف نراستا جبکو وقتی گو اف راست بو نه هدف ایریشا نه گلی کرد بو نه دست کفتین گلی کرد بو خاینتی مالباتا برزانی نه لهمبری گلی کرد بو و هفکرنا خو بیانه کیرا جبو برجواندین خو به دولت ترک بن پینکرا دما هی بجارتن عراقی دما هی بجارتن پارلمانتو عراقی دا یعنی ام خیانت مالباتا برزانی لهمبری دستکفتین گله کرد چه باشور کردستان به چه روجاوا به چه جی شنگال به کو بدیسا جی به دست پده که فرمان را روبرو هاتشن ام هر تم و دوباره دکن جوگو حیا روجا میا ایرو نجار که یعنی شونا لیبورینه بخوازه لشونا خوکج و هریم وکشینه دبیجه مافی جواکا ازدی خوب بپاریزه خوب ریوا ببه مالباتا برزانی پده که تعلیمات دی ارتش عراقی دی ریوبری عراقی کو ایریشی شنگالب کی هری داوی به نهاجی به مهانیسان به ارتش عراقی دما کول شنگاله جهبو دیزا تعلیمات علی پده کی هاتن کرن کو ایریشی شنگالب کی جبونا کو زودترین پیمانا نه جوتمه پیک بینه جبر کو هدی هزن پاراسنه و کو پده کی بناف کی هزن یبشه و یبجشه خطریه که مازن لسر خاک عراقینا لأن اف هزبون دما فرمانه ده وش فرمان حيانها خاك شنقالي باراستنا دما كوان بنيرن حروش إيريشن شتاين داش لدجي ارتش عراقي تنكرن حروش شهيدي وان شبن حروش إيريشن لدجي بيشمرگين پدا كي تنكرن شهيدين وان هنا لي إيريش شنقالي نكارن بكن چما جبگو شنقال جالي يبشه و يجشتي باراستن بله فنیا وجیانی زمان هزین ایکو نهال شنگاله یعنی وان ایریشن کو بسروانته دوجی مدید دایکن شنگاله برای خدا بدان جم هزین خوی پاراستن نها برز نعم بدل جیانی زمان
مینا خلک که لدورا هزین خوی پاراستنه نه ایدی زاروک ما بپارزن ام باوریا خبت کسی ناینن اما اف هزین ایکو هرتمتینه هدف کردن و اف هزین پاراستنه نه ایکو ناین قبول کردن شنگاله یعنی ما برینگجی پرسکر ما ترسیا وان چیه کو هوقاسی یبشه و یجشه کلوه داره شنگال دپاريزه وجبو راقجي عيني وقت راقجي دپاريزه يعني اگر داعش لور تكبر بسايا وان هزابو اگر ايرو شنگال دايكن شنگال دكارن لويدري رحت رازن بسايا وان زاروكن ازدياي ايكونا شنگال دپاريزن اما ديسا جي هر تمتين هدف كرتن جبركو او هيس بفكر وفلسفاكي لويدري خو پرورده کرنه وجبو حمو جواكا لوی داری پاراستنا گلدکن. und bin Armanja wan Irisha tane wan gave dama Irish لسر وان هزاتین کرن راستی تنه لسر هزن پاراستنه یعنی جلت همو جواکی اف Irish تکرن هم وقت وان gave هدف تکرن یعنی داينا هم جياني زمان امي خلقا دورا زاروكي خبن او دبن شقاسي اف هزي دكاربن تيك بفن بفان إيريشا يعني دما كود بيجن ام إيريشي يبشي يجشي أصايشة إزدخانة كن أفدروا كمزنا نا إيريشي هزن باراستنين إزدخانة كن إيريشي إرادة جواكا إزدي كوبشتي فرمانه خوشخوليا خوش نوفا آواكر يعني ام دبينن دايكن شنغالي جنين شنغالي ام دبينن كتشن إزدي كو إجدستي تشتاين دعشي خلاص بون هدي دنافا يجش جي خودگرن ابي هدي بيجن ابي چقاسي تخواستي بو مبشكني حب جوري ليش تاني سرمت تشتي خراب دنيا چي تاني بسرمجي ليت نكاري بو مبشكني از بخوا از خو بپاريزم از خو بريفا ببم واز ببم ميناك جحمو جنان را يعني ام ويش بير نكد هر تم ده هري داوي فرمانه ده 2014 ده إيريشا هري مزن دجي جنا إزدي هاتا كرن چما جبونا كو ام جواكا إزدي ده شخص جني دا تنبكن جواك بكيتي أفراندن بجنيتي أفراندن چما ام إيريش بكن ام إيريشي جني بكن جبونا كو ام في جواكي تنبكن يعني دما كود بيجن ام هي إيريشي هيزن باراستني دكن ام مترسيك لسر خاكا عراقي أف دروا إيريشي جواكي دكن تخوازن إرادة في جواكي بشكينن إرادة جواكي إرادة جنا كو بو هدفا إيريشي نوان يعني كسي از بهارم قيرينا كتشكن ازدي قيرينا دايكن ازدي دما فرمانا 2014 هندا كسيش بير نكريا ليفان دايكن واكچن ديسا واجنين ازدي اگو ام مديسي خب جنوب اوابكن ام خب ريفا ببن ام هيزا خو اوابكن هيزا يجا شيا ما هي ام دناوا اسايشا ازدي خانه د جي خود گرن ام بخوب خو بپاريزن هدي مجبور ام ناخذ انت هيزك عدن ام ديسا جارك عدن باوريا خو به هيزك عدن بينن شخو بيشتي دما فرمانا 2014 و يعني دايكن هو قاسي كذب شوتي ديسا جي سري خو ندين اگو ام سري نادينن ام لبر خو بدن ام زاروكن خو باريزن ام هيزه بدن زاروين خو يعني دما كو دايكن ما لهمبري تانكو توبن ارتشا عراقي سكنن از بهرم هيزك پرمزن يعني ميناك جحمو جواكن بندست للدنيا افدايك بيكو تشتك دستوان ده بكفرا ببدن اخوة لهمبري تانكو توبن ارتش عراق دسكنن اون درباسي خاكا منابن و جاركا دن نكارن فرمانا بين سليمة امي لپیشیا زاروك خوبن هيزن ماي امي لپیشیا هيزن خوبن هيزن ما بوم ام بيكن يعني يبشي يجشي اصايشة ازدي خانه أول ما بباريزن أم جميع عم باريزن وكو داينا عم قلت أقول أم هدي لدورة زاري وخوان بن خلق يعني هدي أم نكارن شاف جودا بكن يبشي يجشي يعني هيزن باراستنين إز دي خانة جواكي قد قطنابن جواكو أف هيز دي دما فرمان ده زاروكن بيت جواكي هاتنا عواكرن زاروكن كو فرمان بدستي خودي بتشافي خوديتن فرمان هات سريوان بدوف راجي تافي حمد تشتيكو هات سريوان يعني ام ديسي بليف نكنجي يعني ام زانن دما فرمانه 2014 برافا ارتشا عراقي و پیشمرگه پدکه چهات سری وی جواکي یا دیسا جي دبيجن به ام دشخاكا خبر نادن
ام دو شنگالی برنادن ام دو شرف و ناموس خو برنادن ام بخوب بپارێزن ئەو ژی مەترسیە هەری مەزنە هم ڕێڤەبەری عێراقی ژێ ترسێ پەدەکێش خۆژی دەما و پەدەکێ ئەوا بووە هەر تم زەختێن لەسەر جوواکە ئێزدی بوون هەر تم دخوازێ جوواکە ئێزدیش هەر دەرێ قوت بکێ هەر تم وێ جوواکێ کەر کۆر و لال بهێلێ یعنی هەر تم زەختێن پەدەکێ لەسەر جوواکە ئێزدیە بوون پشتی فەرمانە 2014 هێدیش بن دەسلاداریە پەدەکێ ئەو جوواک دەرکەت جوواکە ئێزدی هێدی دەسلاداریە پەدەکێ لەسەر خوا و قبول دەکێ ژبە کودی 10,000 پێشمەرگەین پەدەکێ لە شنگالێ بوون فیشەکێک ژی نەتەقاندن ji şingalê derketin û civaka ku weka pêşmergeyên pedekê weka zarên xwe dîtin bi destê van dayikên ku îro li hemberî tank û topê wan disekinin bi destê van dayikan hatin xwedîkirin li şingalê ev dayik di destê çeteyên Daişê de hiştin. بله دایک هر وها خسریت شنگاله او یا بشه ویژه شجی باندکه جبو دیالوگی ام آمادنه ورن ام به هفره رونن و چه پیوسته جبو شنگال جبو عراقی ام به هفره چارستر بکن لبس هزین شنگاله خسریا شنگاله تفکر آزادی جنین شنگاله جدر وتینه هیشتن و نهاجی نام بدل جیانی زمان کو ام شر نخوازن ام نه آلیگری شرن کو ام دبیجن شر اما پیوستی دما لسر ما فرجی بکن امی شرجی بکن یعنی اون دبین چارەسەریە وێ چییە چما عراق هەروەها پەدەکێ هەروەها هەموو هێزن و وان بیۆران هاتینن سەرێ شنگالێ يعني الرياكة ديالوجي بشنغالي راناغرن لفيدرجي يعني ام هرتم دبيجن هرتشت يعني تعليمات دولتا ترك تكرن لفيدرجي بدكي هوقاسي خو سبارتيا ريجيم AKP MHP هدي بخوب بدكي جي نكاري تبدياري بدي بريارا بدكي دياوا إريشي شنغالي بكن إريشي فيجيفاكي بكن جما إريش بكن جبناكو أسكار بهم هفكاريا خو بدولتا ترك دوام بكم أسكار بخوب خو بباريزم از نبم هدف إريشين دولتا ترك يعني ام اتكارن في بيجن عراق جي همان تشتا يعني عراق بنيري ما دسبيك جي قلت اجي سياسي وابوري وجواكي يعني تشتك بهوا نمايا تتش كوت كارب بيجن نهاب عراقي بريفا دتشي تتشننا عراق جي حنجي قسبارتيا يعني ام كان بيجن تعليمات دولتا ترك جبهدا كيرادتين وبهدا كيجي تعليمات الارتش عراقي دولة عراقي دكي اف يك هدي دبي كو ام كان بيجن حمو إريشين كو لسر شنغالي تنكرن بديالوج كو جبو چارە سەریە کو پێک ناین ڕێڤەبەریە خۆسەرا شنگالێ بە تەفگەرە ئازادیە ژنێن ئێزدیە شنگالێ هەر هەمژی بهەوا گرێدایی تەحلیماتێش دەستێ دەولەتە ترک داگرکردن ئەو ژی کێڤە تێنکردن bi destê pedekê tênkirin pedekê jî zextêl rêveberiya Iraqê dike rêveberiya Iraqê jî wekî me got tiştek ku hêdî em dikarin bêjin rêveberiyek artê tiştek bi heva nemaye li Iraqê yanî ev ji cotma derbasbûyî ve nikarî bû rêveberiyek xwe ava bike parlamentoya xwe ava bike ji dema hilbijartina û heya niha nikarî bû parlamentoya xwe ava bike yanî hêdî تشكي وقف دولة اشترى بكيت تشتت نمايا بله فنیا جبرکو ام دگین داویا برنامه خواه ام دخوازن داویا برنامه دجی گوتنی وی داوی بگرن يعني قوتني ما يداويش يم وك باشك جواكي وك جنكا إزدي أم دبيجن جواكا إزدي أم بانكن بلا ل دورا برخودانا كونها لشنغالي تكرن لهريم باراستنين ميديا تكرن نتنه جواكا إزدي بقشتي قالي كورت لدورا في برخودانا وكا خلاك كيبن تم برخودانا كونها لهريم باراستنين ميديا تكرن بين براخو تم برخودانيا كوج آدي جواكا ما إزدي لهمبري حمو إريشن لسر دسكفتي انوان لشنغالي تكرن هر تم في برخودانيا بين براخو و هر تم خودي لفي برخودانيا دركفن جبنا كو ام كاربن هري داوي سركفتنا كمازن بهورا بيكين فنیا حوالا ما روزنامه وان ام سپاس کن ایرو بون میوان برنامه بنفش اجي گرك سپاس كم بله
بله تماشاوانین هێژا êrişên li ser şengalê êrişên li ser Başûrê Kurdistan herwiha êrişên li ser herêmên parastinên medyayê vana îro mijara bername me bûn herwiha dayîkên şengalê xwe li dora hêzên xwe parastinê kirine xelek û dibêjin îdî îrada me zarokên me ne zarokên me ku di nav yê beşê yê jeşê û asayişa êzdîxanê de cî digirin û bê îrada me em îdî ti biryaran li ser xwe qebûl nakin herwiha jî hêzên Iraqê ku derbasî şengalê bûne dixwazin dîsa şengal dagir bikin û li wê derê hêzên xwe bi cî dikin. Mijarên me ev bûn em spas dikin ji bo hevala me rojnamevan feniya herwiha niham bedel endamata jê bi rêya telefonê peyamên xwe ji şengalê dan em spas dikin ku we îro me temaşe kir heta bernameke din dema we bimîne xweş.